Angikuvusele emlaleli elangeni lethu lesi4 egameni lika Jesu solosikhonda inkosi itibonakalisa ikhuluma kithi. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyathemba ukuthi uyasitakala lapho ukhona khona. Sisakhuluma ngesihloko sethu lesithi imithombo yemusa, the sources of grace. Lapho sikhuluma khona ngekwemukela igrace noma umusa. Lo musa lo udzinga nje kuthatha sinyathelo sonke empilweni. Angikhuluma ngemusa wekuthi nakubuya Jesu uhambe, umusa wekusinziswa. Ngikhuluma ngemusa ukuthi la unconcotha khona, la wenda khona tinto, la ukhuluma khona tinto tikulalele. Udzinga umusa, awudzinga umemedi. Yabona umuntu lonemusa akamemedi noma nje angavela lokuvela kwakhe nakavela nemusa. Lesimo sifunza lo musa kulo muntu, lo muntu lo ugraced, lo muntu lo unemusa kulolu hlangothi, sivele silalele. Ayibongwe inkosi yasezulwini. So uNkulunkulu usiholela kubona lemithombo leyo ukuthi ufika kanjani ungumzalwane. Njengoba ngishilo ukuthi sesikhulumile ngemusa wamahala, loyo vela usentshentelwa, ufana nje ukuthi imvula yehla kuwe. Kodwa ukhona lo msalo ufana nemithombo. Umthombo ke wona wehlele kuwe, kusuka wena uye kuwo, uyatsinga kuthola lemithombo lemlalele ekhaya, uyatsinga ukuthi ufike kule mithombo le. Elangeni lesibili sikhulumile ngekuthi kweqala kufanele kube ngumuntu weculture, umuntu wemkhuba wakhe njengeBapostoli. Kunemusa lo uthola lapho nje ukuthi umuntu weculture. Kwesibili sakhuluma ukuthi kunemusa lo uthola encekweni yaNkulunkulu. Lokho uyakuthanza noma ukuthanzi, kunegrace letholakala kuElisha wakho, in the name of the Lord Jesus Christ. Namhla ngifuna ukukhuluma ngemusa lotholakala endlini yaNkulunkulu. Nangawufunza encwadi yethi Chronicle yokuqala chapter 9. Lafunza verse 1 na verse number 2 egameni lenkosi. Bonke bantu baka-Israyeli ngekwemindeni yabo njengoba kubhaliwe encwadini yamakhosi aka-Israyeli. Sive sakaJuda sona sithunyelwe eBhabhilona ngenxa yekungathembeki kwaso. Verse 2. Bekuqala ekubuyeni nasekubaqabeni etindzaweni tabo emadolobheni abo kwakungema-Israyeli labe bantu nje bapristi nemalevi kanye netikhonti tasethempelini. Glory to the name of the Lord. Now mlalele ekhaya, iBhayibheli isitshela ngema-Israyeli, siyathi indzaba ledumile kulabo labafundza iBhayibheli ukuthi ama-Israyeli ake athunjwa for 70 years
kuya eBabylon kwabhidlitwa lithempeli kwabhidlitwa neJerusalema kwaba ngumtimba lobhlungu esiveni saNkulunkulu bathunjiwe konke kwabo nelidolobha lithi ke live laNkulunkulu sebathunjiwe sekaphelile lo 70 years njengekuprofetha kwakhe Daniela na Ezekiel na Jeremiah sekaphelile 70 years lithi ke iBhayibheli ngifuna ukunake nami lithi kwaba khona siyawathi ema-Israyeli bekamanengi usive lesikhulukati 12 wema tribes lithi ke live laNkulunkulu nasebabuya lekuthunjeni kunengcenye noma ekubuyeni kwabo siyathi ukuthi babuya ngetigaba letinzathu kukhona lababuya baholwa nguZerubabel kwahlala isikhathi kwabuya labanye baholwa nguEzra umpriest emva kwesikhathi ekugcineni babuya labanye baholwa nguNehemiah so babuya lekuthunjeni nje babuya eJerusalema babuya ngeticheme letinzathu ngifuna sinake ke ngalendlela yekubuya kwabo ukuthi bobani labathola lo musa ngoba sikhuluma ngemusa bobani labathola lo musa wekukhululwa kuqala mlaleli njengoba ulapha ekhaya kunento loyitsingako uyatsinga kukhululwa kukhululwa kwakho kuyinto lesheshako uyatsinga kukhululwa ngekushesha uyawudzinga lo musa wekuthi ebantwini bonke labakhululwako umane kusheshwe esimeni sakho lo mnyathanda singosi ngicela uphangise sengiyafa Nkosi ngicela uphangise tindvo tami tiyonakala uyadzinga ukuthi simakathe asheshe udzinga lo musa wekushesha kudzingeka lo musa lo toba nespeed egameni likaJesu lo musa lo letha le speed empeleni njengoba Elisha agijima kwakudzingeka lo musa now iBhayibheli lithi kunebantu lana labathathu labakhululwa ngekushesha noma labakhululwa kuqala number 1 kuthiwa ba priest number 2 ngemalevi number 3 sive noma ingcenye lekuthiwa ngema Nethinim ngelwimi lesingisi kwakuyingcenye nje yayingasine ema-Israyeli ke lengcenye le kwakubantu baseGibeon labathathwa nabathunjwa nguJoshua bahlala la kuma-Israyeli babathi khonti so laba nje bantu bekhamba bakaGibeon ngifuna ukunake lokho bantu bekhamba kodwa simakathe nase abakhulula hawu wakhulula abantu bakaGibeon washiya bantu bakaJuda washiya bakaManase wakashiya baka-Ephraim hawu why simakathe ungaqali ngema-Israyeli lengathi ma pure Israelites why ungaqali ngawo ngekubakhulula iple grace yekukhulula lama-Israyeli ngekushesha naku le ngifuna ukunaka ukuthi leni ngilezathu leni kwakhululwa lengcenye lena lenzathu ba priest angithi ngishito umlaleli ngathi kwakhululwa babathi ingcenye etinzathu phasa Zerubabel kwakhululwa lengcenye le yayikhululelwa ukuthi iyovusa li-altar laNkulunkulu indzawo yokunikela yokushisa iminikelo yayikhululelwa ukuthi iyovusa 2 tibonza telithempeli nangifuna unake lokho letinto tetimbili lethi nemalevi la akhululelwa ukuthi ayintwana ayokwenta inkonzo yawo yekuhlabela nekudumisa enkozweni bese kuba lama Nethinim labo kuthiwa bekuma servants la sahathi nkuni nalakha emanti ethempelini glory to the so bonke ke laba bebathathu kwakubantu labanaka indlu yaNkulunkulu ngiko ke bathola le grace yekukhululwa kuqala na ungaqhamuka nje kubuthi ukuthi bakhululelwani laba kushiwe boRuben naboJuda laba kwakungilaba laba naka indlu yaNkulunkulu lesingathi ke nje ngoba sikhuluma namhlanje bantu labathola igrace yekukhululwa kuqala ngesizathu sekuthi babantu banaka indlu yaNkulunkulu sele grace yabo yayichamuka ekunakeni indlu yaNkulunkulu ake ngikhulume ngibuye kuwe nakimi mlaleli kune grace letholakala lapho ukhonta khona endlini yaNkulunkulu itolo sikhuluma ngegrace etholakala encekweni ihlukene kunale grace letholakala encekwini kunale grace letholakala landlini yaNkulunkulu lokuthi uyingcenye yalendlu yaNkulunkulu kune grace longayisebenteli labantu laba labathathu esikhuluma ngabo la inshisekelo yabo yayisendlini yaNkulunkulu nabafika eJerusalema abazange bagijimele tibonza abazange bagijimele emakhaya abo bagijimela kovusa indlu yaNkulunkulu kungasibe banenhlitiyo yaDavid lathi singahlala kanjani endlini yemisedare ibe indlu yaNkulunkulu inethwa na baba nenshisekelo lenjalo banaka tindoda kaNkulunkulu glory to the name bakungasinje lehlobo esinyaya nje sonto indafike ngibuthi bendane ngiphume
ngijike baba neshisekelo yokuvusa indoda kaNkulunkulu baneshisekelo ukuthi kungakavuki konke ingakavuki iJerusalem kungakakhiwe emagede angakafiki iNehema kutovuse emagede akuvuke indlu kuvuke ialtar kaNkulunkulu kunikelwe iminikelo lidunyiswe ligama laNkulunkulu bahlabele bapriest egameni likaJesu kunakwe indoda kaNkulunkulu kungathi bebaneshisekelo lefana naJesu. Nawufunza iBhayibheli encwadini yaJohn chapter 2 verse 17 kuthiwa Jesu wakhanza abathengisa etempelini wafika wagubuthisa ematafula wathi angeke lento enjene endlini kaNkulunkulu lithi ke iBhayibheli lesingisi 4 the zeal of my father's house has consumed me inshisekelo yendlu yababe ingigwinyile inqedzile lokusho ukuthi ngishisekela ngayo ngifuna kubona konke kwenteka kahle yemlaleli kune grace longeke uyithole ndzawo ngaphandle ukuthi la ukhonta khona uNkulunkulu akubeke khona utinake le dinto takhona utibambe utivuse egameni likaJesu ungabi njengomuntu lothi hayi ngiyaya nje uNkulunkulu ukubeke lapho ngesizathu ukuthi uhlale uyinake. Nasifunza lenkosi encwadini yaLuka iBhayibheli lisitshela ngalomnye make abe neshisekelo yendlu yaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo make lo ligama lakhe Propheticus Anna. Lithi iBhayibheli lo make lona washada indodana yakhe yafa eminyakeni nje lengi7 wase lo make ngenxa yeshisekelo yakhe wahamba wayohlala etempelini. Lithi wahlala wazi waba nabo 8 years solo asethempelini. Lithi iBhayibheli ngempela inkosi yamgcina wathola ini igrace yetinsuku. Inkosi yamgcina leni lo make kuthiwa behlale nje anake la tempelini alinzele kutalwa kwaMesiya. Ayibongwe inkosi yasemaphakatheni lokusho ukuthi kunemusa lo uthola nje ngekuthi unake nathi indoda kaNkulunkulu yebo tikhona takho tinto but indoda kaNkulunkulu tihamba embili lokho mlalele ekhaya kuvele kudala umusa wethu sikumangalisa lo mzalwane indoda yakhe tendeka hayi lo mzalwane uneshisekelo uyasha ngendlu yaNkulunkulu netindodayo egameni likaJesu. Mlaleli ekhaya kunake lokho kubambe lokho egameni likaJesu impilo yakho angeke ifane. Sengithandaza nje namhla ekuseni khumbula indlu yaNkulunkulu shisekela ngendlu yaNkulunkulu. David uthi yini indlu lengifisako nale ngithandaza lako lento lena ngiyayicela kuSimakade lokhu sengihlala endlini yakhe ngibuke ubuhle bakhe. Psalms 27 shisekelo yendlu yaNkulunkulu egameni likaJesu. Ake sithandaza. Babe siyakubonga umuhle uyingcwele chubeka ubuse usihlephulele kuphila egameni likaKristu Jesu. Siyakubonga busisa lelanga lonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Memphis, Mississippi.